umukoro wo guhashyikireho abanyeshengero barwika 20 kandi babanze n'ikitambo cya mise cyebembirwe bwa mukuru wa Butare Parish Reverend Father Alex Mugasha. Abebembezi no bagira ngo kigenderwa cyo kwejumbira umukombe k'amashomero no kwenango bateka umuhimbo mbeje hamwe no kutungura ibyo bwegeso mu ihanga. Tutani cyo mashomero gitugabwoga amashomero gitugabhwejo tushomeseze y'abana bamare P7 bamare senior 4 bamare senior 6 rero tuguzi itaka tukumutwara Bishop Stewart tukumutwara Makerere tukumutwara Mbara University arikuza University konko reka kujota kuja mutabano wana kana shomera Mbara na nyo wanjaze Mbara mwendi to bamemba parlamenta arutukushanga ngo hamwe hazaho kagapu government aketiza nitwe twe kwatanke kitori ngo tugire kitwiza. MP wa Mbara City South mwine mpaka obira ryo mugenye mukuru ashabira abashomesa ba arts kugumiza Mbara kushomesa ahabo kuba government ekiriyo ne batekatekaho kandi yashaba bakuru b'amashomero koresa kurungi sentezi. Government ekiriyo ne ronda sente batakateka muteko bafaho toka katwashaba management ishomerere tukora fundraising zo kwire bwinje sente basikosa kubi so twaba woninga ego najugure mitware 2 najugure mitware 3 obunagamba sente nyingi muno mugambe Yesu najugure mitware 3 najugure mitware 4 najugure mitware 5 Yesu. Abashomesa bejumbiro mu kunywa amarwa barabwirwe kandi bayemereza ubwahamirimo yabo. We are going to recruit teachers this time. Kandi ubwo gayitwane buroga tujya kurangwa abashomesa. Kandi abashomesa baru ayindi kugambira arhabashomesa babasinzi bo kwikanka munana. Atwariya baryo mu Rwanda sanction kandi ngize ngubona babatakatebe. Gasha kwa Juliet Charisima.